how are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu nteko nshinga mategeko. Nimvuka inteko nshinga mategeko muhita bumva yuko ari ibiro bya perezida, mu gihe inteko nshinga mategeko iherutse gutora itegeko ririmo ko abana b'imyaka 15 y'amavuko bafite uburenganzira bwo kujya kwaka serivisi z'ubuzima, harimo izo kuboneza urubyaro. Impaka ziracyahari zose mu baturage. Bamwe bavuga ko ukuri ari ukunanirwa inshingano zo kwita ku bana no kubarinda ihohoterwa kugira ngo batatwita inda zitateganyijwe. Bivuze ko rero iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Bisobanuye yuko rero itegeko ryatowe ry'uko abana b'imyaka 15 bajya kwaka kuboneza urubyaro, ndavuga onapo cyangwa gufata ibinini mu buryo uborohe cyangwa mu buryo ki wabivugamo. Rero abaturage bagaragaje imbogamizi ndetse n'ingaruka bino bintu bigira ku bana. Bivuze yuko rero umwana w'imyaka 15 aba akiri umwana mutoya cyane, atakakwiye kujya kuboneza urubyaro, kubera yuko bituma birara uwo bahuye wese cyangwa umusabye wese akajya amuha, bitewe yuko abavuga yuko ngo sinabyara koko naboneje urubyaro, koko ntago yantera inda. Ndetse undi muturage rero yagaragaje imbogamizi zivuga yuko umwana ashobora kunywa bino binini akiri mutonya bikarangira atabyaye, bitewe yuko umubiri we yazagira igihe cyo kubyara byarawakiriye cyangwa bikamuviramo ubugumba ugasanga nabyaye. Nanone undi muturage wo mu karere ka Nyagatare nawe agaragaza imbogamizi zivuga gutyo, ngo ni mu gihe umugore cyangwa umugabo ashaka umugore, yenda tuvuge uwo mugore ari mu myaka cyangwa uwo mukobwa ari mu myaka 20. Bivuze yuko rero uyu mwana ari bamuhereza agapira ko kuboneza urubyaro, wenda bakahita bamukubita nk'imyaka 5 cyangwa imyaka 6. Ni mu gihe uyu mwana w'umukobwa azajya ashaka umugabo akamara igihe kingana n'imyaka 3 arabyara ari mu rugo rw'umugabo. Bivuze ko rero ibingibi ntabwo byarebeka neza kandi byajya ngo bitangiza cyangwa amakimbirane yajya avuka mu muryango, ugasanga nyine ntabwo bigenze neza. Bivuze ko rero iri tegeko abaturage ntabwo baryakiriye neza, ariko bivuze yuko bagomba kurihindura. Abaturage basabye yuko inteko nshinga amategeko yakongera kwicara bakiga kwa rino tegeko cyangwa kwa bino bintu. Bivuze ko rero abaturage ntabwo bari kwemeranwa na rino tegeko. Bivuze ko rero iri tegeko ariko ryo ryarasohotse mu gihe ryari rimaze igihe kinini mu biro nshinga amategeko. Ubwo ni ibiro bya perezida, nicyo bishatse gusobanura. Bivuze ngo rero bamwe na bamwe bari batoye. Bivuze ngo rero byagenze gutya, abatoye iri tegeko rigasohoka. Bivuze ngo abatoye baba ari bo benshi, nyine bagize amajwi menshi. Ni ukuvuga ngo baricara bose bagatora, bakavuga ati ibi bintu tugiye gukora nta ngaruka, ese nta mbogamizi. Bivuze yuko rero iri tegeko rirahari ryo kujya kuboneza urubyaro ku mwana w'imyaka 15, ariko bavuze yuko ntabwo ari buri mwana wese wabyuka akavuga ngo ashatse kujya kuboneza urubyaro. Hari ibyo bagenderaho, hari icyo bisaba, hari ibyo bisaba kugira ngo ujye kuboneza urubyaro. Ntabwo ari kuvuga ngo urabyutse ngo ugiye kuboneza urubyaro. Gusa hari icyo bisaba. Icyo babwiye abaturage bavuze ngo hari icyo bisaba, ntago ari buri muntu wese ushobora kujya kuboneza urubyaro. Bivuze yuko rero hari impamvu iri tegeko riba ryarashyizweho, kandi guverinoma y'u Rwanda ikora ibikwiriye cyangwa ikora ibyo abaturage dushaka, kandi buri gihe ihora idushakira ibyiza, ntago ijya idushakira ikintu kibi. Bivuze ko rero iri tegeko rirahari. Abujuje ibisabwa batangira kwerekeza ku mavuriro atandukanye bagahabwa izo service. Bivuze ko rero ntabwo ari buri muntu wese, nongere mbibibutse rero mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye bigize isi yose. Subscribe ni inkunga yawe ikomeye.
ninjye mwari muri kumwe mwana makuru nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel ariko banze ku mazina kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Uno munsi turi itariki zisanga 8 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'ibihumbi 2025. Mbifuriza kugira umunsi mwiza mw'iki gihe tugiye gutangira weekend. Nongeye kubabwira ngo bonne chance, bivuze ngo abantu binjoyinga akantu k'agacupa nibo mbwiye ngo bonne chance. Musohokera ahantu henshi hatandukanye ariko harimo nuko mwasohoka mwirira biscuits inuma za Baking Gozeti. Inuma ni biscuit nziza cyane iri ku isoko kandi idahenze. Murakoze cyane, Imana ibari. This channel, just hit the like, subscribe, notification post, and then you're okay. You are always enjoying our videos. You're in our videos. You may either search us in TikTok or YouTube or even other things. You may find us in any kind of apps. And you guys make sure you like and subscribe so we can get over too much subscribe that they cannot read it. So you guys, if you haven't subscribed or like or even hit the post notification, I hope you do it today. 7th August, August. I hope you do it, and I love you all. Ciao ciao.